Jesu Kristu inkosi. Igama lami ngiqinisele ngadlala ngihlala khona la around. Ngithanda uNkulunkulu ukuthi umama ongifaka ekhaya lezi. Bathi sengifaka ekhaya lezi kwasukuyimama impilo yami yaqonda ngenxa yomyalelo engithole ekhaya lezi. Ingakho nje kuyilokhuzana lasekhaya lezi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukuthi ebonelele ngisho abantu abafana nawe. Mina njengomuntu onenhliziyo one-pride oyijolela nje enentombi, umuntu oyenza zonke izinto angazi nje ukuthi hayi ungabheki mhlawumbe ungaphuzi hayi suku-right here, kodwa konke lokho okunye nje. Ngenkathi uNkulunkulu ngonyaka odlule ngenza unyaka wokugcina esikoleni eThekwini e-DUT. Ngathi sekuzoba uSeptember because bese ngenza i-will module. Sekuzoba uSeptember kwafika abanye abaphathi abaphethe i-franchise kuthiwa Silver Lake bezesikoleni bacela i-senior coordinator yethu le-wellness coordinator from practical bacela abafundi abazoba-trainer bebaqashe for ukuba worship supervisor e-KFC because baphethe ama-franchise ase-KFC. Okay, angiyifakele leyo lokhuzana because ngangisho ngithi hayi mina ngeke ngifunde kangaka bese ngithi hayi ngiyosebenza e-KFC. Hayi kodwa-ke kube khona ilokhuzana izwe lithi hayi angiyifakele leyo lokhuzana leyo, ngichithe nje isizungu because ngangazi mina ukuthi hayi ngizothola i-placement e-Cape Town. Okay, ngiyenze ilokhuzana, ngiyifakele nje imini. Ngiyifaka beyibuka i-CV yami because ngangathi ngisebenza kwezinye indawo ezenza ama-delivery. Beyibuka bengifonele bethi hayi angize ngizokwenza i-interview. Hayi ngisho ukuthi hayi ngizokwenza i-interview e-KFC. Ngihambe bengasho e-KFC ukuthi eyami le-position yona sengingafuna bengasho e-KFC ukuthi eyami le-position bethi wona hayi bafuna nje abantu abazoba-train e-KFC. Hayi sihambe sikhethe sasiba u-20 something. Hayi sihambe siqale sibhale i-test and then bese kuyahlukaniswa kuleyo test leyo sihlukanise sesiba u-5 sayithola u-distinction leyo test. Okay, bakhishwa bonke abanye bathiwa bahamba. Basala abanye because bokuhlukanisa ngama-group sasala u-20 something because babethathe bebo-30. Senza le test le basala bebo-20 something. Sinabo eklasini hayi senza ama-interview. Senza i-interview yokuqala hayi ngiyiphase le-interview yokuqala siwaphasa senze yesibili be-eliminate abanye sisale senze yesithathu sawu-11 senza hayi nangempela sathathu sibo-11 safaka endaweni eningi because KFC khona nje all over South Africa. Nafaka uMkhomazi abanye bafaka endaweni ehlukene. Hayi sekunjalo ngihambe ngiyosebenza ngifike eMkhomazi bengine-contract. Ngiyaqala ngibona i-contract ngicabeke mina singiyabuka kanti kuyahola ngiyibuke le contract le angiyiboni ibhaliwe shift supervisor and then from there uzoba after 6 months then uzoba assistant manager kanjalo ngithi mni kanti i-position nje right. Hayi ngiqale ngiyimisele hayi ngisayini contract kodwa before because ngathi ngisanda unikele full gospel eThekwini ngenxa yokuthi hayi lento ongakhona bengikhona nje kodwa ngingenza yona lento leyo enziwa wonke umuntu.
ngahlukanisile. Then emva kwalokho lento yenzeka ngiqale ngoSeptember siyophela nge-15 ngiqale ngo-7. Hayi kube right ke ngisebenze ngisayine contract hayi kube right ke. And then emva kwalapho bese ngithi mina bese ngizohola ngiyese ebhange ngiwebusuku ngigeza lapha bese ngifika izinto lithi ake ngithathe isinqumo uNkulunkulu ngithi hayi kule mali engizoyihola ngihola 6,000 le mali engizoyihola ngithi hayi nginikele 10% ngizonikela ngaphezulu ngoba ngiyakholelwa ekutheni angifundanga mina ngeke ngifundele ukuthi ngizosebenza eKFC hayi ifika inyanga yokuqala nginikele njengoba ngithembisile ifika inyanga yesibili nginikele shawu December iphele contract bengiholele ngithathe lo mali kube khona ize lethi hayi ngale mali le angiyomunye umzalwane ingxenye ngifike ngiqale ngikhiphe ishumi ngikhiphe then ngikhiphe lokhuzana le enye ngini komunye ubaba oyilokhuzana ngibuye ngithi mina phela le mali izophela yonke imali kofika ukhisimuzi iphelile yonke le mali hayi kodwa ngithi hayi Nkosi ngiyazi uNkulunkulu awazi manje ngifuthi mase kuze eyishumi ngisho ukuthi hayi angiphikisani lezo ngithatha imali ngifisela ukhisimuzi omuhle hayi ekube right sekusahleli ngoJanuary angisasebenzi senginene nje ukuthi okay vele this year ngiyagraduate ngoMay bese ngiyaqala kahle umsebenzi vele nilokhuzana ilokuthi umuntu kwesinye isikhathi ubone ngisho ama qualification ubone ukuthi mina ngifanele position kodwa ubusuthi hayi awuthi ngilahleke ngiyazi vele ngibe ngithatha sengiyenza nje vele mengithi ngiyenza hayi bengisendele email kuthiwa kumele ngenze interview endaweni nje ngithi mhlawumbe scam because ngiyiseshe ayingiboni ukuthi hayi iyo hayi ngiyenza interview yokuqala ngiyenza interview yesibili ngiyenza interview yesithathu kuyophela uJanuary bese iyabuyiletha nge-10 February noma 11 bathi hayi bangi-acceptile sengizoqala ama-process akhona ngisho ngithi ngeke because ngathathwa abroad ngiqashwe phesheya ngisho ngithi angeke akwazi hayi ngibuye from uKFC to le company ngeke akwazi hayi suke lapho hayi ngiyenza bese kuba khona izwi ngingakaqali kube khona izwi because ngangibona umuzwa abamanye amalokhuzana kuba i-process and should edinga imali eningi because examine yonke into ngakho hayi mengiyimbuka bese kufika izwi lokuthi hayi angingaceli imali isho njalo ethi angaceli imali umuntu lo msebenzi uphiwe yimina engizokwenzela yonke into ngithi mina hayi into lenjenze uma uyicabanga ukuthi uyicabanga kuba ngathi uyaphenduleka futhi kube into kanjalo hayi nami impela ngithi hayi ngizocela umuntu lutho hayi hlanganiswe benze ekhaya ngithule ngibayeke ekhaya mina ngisho nje ukuthi hayi sewustep one ufuna imali engaka benze hayi kufika lapho ngivele iphele yonke imali imiphele so uma ungafeyili istep-ke then ya-eliminate sizogcina omunye because hlukile kwesinye isikhathi uthatha iy'kampani ezokwenzela yonke into kwesinye isikhathi uthatha izothi ayizenzele and then hayi ngithi okay fine and then emva kwalapho-ke hayi ngenze lama-process ngenze yonke into and then bese kusele leyo yebhanoyi eyokubhuka ukuthi ngibhuke i-flight hayi ngithi okay ngiyibhukhe i-flight yokuqala iqala ithi 20,000 ngithi mina ngino-14,000 ithi 20,000 mengithi ngiyokhuleka ekamereni kumele shawu force ngiyikhokhile mengithi ngiyokhuleka last week bese kuyinto last week mengithi ngiyokhuleka ekamereni hayi ngivele ngiyibone yonke le nto le ivele iphelele emoyeni ngisho ukuthi ngawulahla umsebenzi vele hayi mengithi ngiguqe phansi ngoba bese vele ekhalezi befundisa ukuthi hayi uNkulunkulu uyasotshela uNkulunkulu uyaguqa njalo uNkulunkulu uyaguqa ngikhuleka kahle ngokuthobeka uNkulunkulu
ngithi ngiyaqala ukukhuleka ayivele ngaphuma manje vele kwehlile imbezi ngithi awaphela lo msebenzi vele ngithi hayi ngikhumbulizwe uthi manje ethi ukhuleka ukhuleka ngokubonga vele ngithi hayi Nkosi ngiyabonga ngisukume ngithule inyembezi embhedeni ngisukume ngigqoke ngihambe ngokumele ngihlambe noma nge-14 ngihambe nge-14 no-14,000 and then bese ngithi ngiyabonga lama-airport kuyashintsha kanje i-flight manje isilokhuzana iyashintsha i-flight mengiyabuka i-flight isiwu-17,000 ngithi ngeke ngihlelo 3,000 bese ngiyakhumbula ukuthi hayi bo inkosi ithi angingaceli kumuntu ngizokwenza njani hayi vele ngitshela umama ukuthi hayi mama inento kanje ethi umama ayisoza hayi ezami hayi nangempela sekuthenge ithikithi ngibonga ngithi inkosi sekumele ithikithi elisuka e-OR Tambo seliya le phesheya so bese ngithi mina bese kusala leli-ke manje lokuthi ngisuke la eKing Charles nge-OR Tambo hayi sekupheleni kwayona-ke manje sekupheleni akusekho lutho-ke isuitcase enginalo ngiphiwe amabhuzi ngiphiwe yonke into uNkulunkulu behambe ethinta umuntu sengizobhukha leli-ke leli bazalwane ngazi ngenzani sho ukuthi khona elinye isulumane engangiyisebenzele likhonza u-Ara lingibuza ukuthi hayi kwenzakalani impilo yakho ngi-excited bese ngiyamxoxela bese ngisale ngivele ngiphunywe ngithi naye nawe ungangithengela nje ithikithi ngoba sometime vele kufika into ethi hayi supedile ngitshelile ngathi ngithi bese ngithi mina yini vele sazokwenzeka vele sengizothenga i-flight hayi ngiyibhuke bazalwane i-flight ngiyibhuke kanti kunenkinga ye-network khona ugesi lado kunenkinga ye-network ngifike ngiyibhuke yokuqala mase bededuct imali ngangino-1.8-ke owasesungisalele 1.8 ngasungisalele ukuthi ngithani ngiyibhuke kodwa 1.8 ya ngisazi noma ngawuthola ngayicela imali noma ngiyithole ngiyibhuke lu-1.2 thikithi ngithenge le thikithi leli eluno-refund hayi ngiyibhuke ithikithi uma ngiyibhuke ithikithi ngivele ngenza i-mistake ngegama nomagama uma sengiyibhukhile beyideduct manje ngixakeke ukuthi uma selibuye ithikithi ngilibuke ngithi hawu khona umuntu ongenza i-mistake ngegama lakhe ngilibuke ngithi hayibuke bese ngiyakhumbula ngithi ngibhedile uNkulunkulu sengishayile ngithi hayi uNkulunkulu sengishayile ngivele ngingaphatheki ngisho nangaba zami ngivele nje ngivume ngithi hayi Nkosi usungishayile hayi lapho-ke naye bese ngithi hayi uNkulunkulu engishaye ngalela thikithi vele kufika omunye futhi evele ethi hayi nayo imali yokubhukha ilokhuzana nangempela wakunikabi so ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu next week 23 bazalwane ngiyahamba